Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Shomwanya mwiroreri wito wa Just Kenya Official TV ore githinyu wa sheshenino jetekeria gunyitio geni nigetha tugithina mbere gukumenyithia mohoro mothe mare marahanika thiini wa nenda citu shokinya nage hokati wi thayo wa mwathani hari ugithite na mbere kwirorera mohoro maitu kuma nenda-ini ino ire ehoketwo ni andu aige muno nawe gehoka wi timu iyo itu ya team Just Kenya. Alright, tuthie imwe kwa imwe ginya mwena wa Facebook kuria riu ni njui mwiroreri ni ukoretwo kiuria hihi thafari ya gwetha kihoto kia Jeff Mwathi ikinyite ku. Ni wega mwiroreri ngoro gi kwa update ni undu maundu maya no magithite na mbere kwa update ni mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora oria oikaine na hashtag ya Justice for Jeff oria githire na mbere ku amukira mohoro kana kumemerekia mohoro megie maundu ma Jeff Mwathi kamwana kare gakorirwo gaikua nyumba-ini ya mundu gwitu DJ Fatxo. Na riu mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora kwetukira Facebook account yake ni andikite ndumiriri o ire gitigite andu aingi muno na mwihoko haria gikinyite akauga atiriri. In the meantime, hashtag Justice for Jeff tunaendelea poa. The four suspects were summoned last week and the DNA taken. All eyes will be on the DPP in a few. Ni ati andu aria suspect aria ana no kirikane kazini hamwe na driver hamwe na DJ Fatxo hamwe na modoro ya gweto mutanu ni makorirwo magisamonwo thiini wa DCI. Na riu DNA ni ciakorirwo cikioyo nigetha gukorwo magukimenyeka giku giki kiumanire na ki na kana na ndakorirwo ngikwenda video ire twakoretwo gika maundu maria magakorwo makiurio thiini wa phase 2 ya DCI. Na ningi agakorwo akiuga atiriri thaici maitho mothe ma eroreri othe magukorwo makirora kuria mwena wa DCI nigetha kumenya ati niki kirakorwo gikiuma kana ni report iriku igukore kiuma mwena ucio. Jira thiini wa comment section we ni ukwite ngoro na kihoto kia mundu gutu Jeff Mwathi kana to in the same spirit ya gwetha kihoto kia mundu gutu Jeff Mwathi. In the meantime, tukoma mitambo-ini tukorwo tugicokeria origi.